Kajing kenyu ujumai ubajur bah kabalaja ha Iran bat Israel. Ha kajan met jong kasi sejan. Kaba pala kalong baro art ligiri kilamat kajing kenyu ujumai. Ha kajing ya per kaba kandiat kapor. Hakum kane kajing long jingman. La antat pakai Iran kala pelong. Ia kajing persang nuklear kajongka. Katai kajing kenyu ujumai kadai ha kanong ba aradan kabadan ha kajala semnan ha Iran. Kajing klain jongka kalong saw point san ha ka Richter skill. Hadin kandiat minit katkum ke kaipot jongka European Mediterranean Seismic Center EMSC layo jingtip ba kaladan kajing ki jumai na Israel kane kajing kenyu jumai kalajia ha kapor kar arbaje ye Henry kajing klain jong u kadang duna ba. Da kaba perkhat ya kajing long jingman ke bajur jong kajing kanat aprenga Iran bat ka Israel. Kibreu kila sedang ban mudur ya kajing kenyu jumai hakin ki art ligiri bakala bandai kajing persiang nuklear jong ka Iran. Kilapan pau hakilat patai kubor. Kiladan ru kajing kena hagi babon ki kubor bakam dei kajing kenyu jumai. Henry ka Iran kalap pelong ya kajing persiang nuklear hapo selakandau. Namar kata layo sngau ya kajing kenyu kendit habaro artli kiri. Kajing kili ki babon menta kilami hato kala bandai na kajing persiang nuklear ne kajing kenyu jumai basisya. Ka kubor kalakam bagajing ki jumai ha Iran kalajia hajan jong kajaka pemi boarding nuklear. Kumta omla banlen la kate kajing ki jumai kadai nagadau kajing ki jumai ne kajing test nuklear. Kawai pat ka kaipot kala keno kajing ki jumai ha Iran kala bandai kajing persiang nuklear apo kendau namar baka padang jongka kadon ha kajing jiliu ke batang 10 kilometer na kendau. Hakum kane kajing long jingman kajing keno sapang kajing persiang nuklear jongka Iran kala nang jiliu. Ha kajing sisa kajing kenyu jumai ha Iran bat Israel kilajah padang kajing yakan art ka bajur bah ha padang ki artli kiri ha Middle East. Hazin kajing kena balai penyap ya nongilam ka sebelah Hasan Nasrallah bat nongilam ka Hamas Ismail Haniyeh. Ka Iran kelapan hap slap kumba saus pak tli ki namding ya ka Israel ha ka historik risau. Ka Israel kela berngem pensitom beng da ka batenge hadin kajing syak tombor jong ka Iran.